ki roto ki nā tamariki moko puna I te orokohanga mai o te whānau reo Māori te kura o Manutuku. Ai, hoki mai rā e te iwi, ko te tumanako ia, kua kai, kua ki te puku, kua ngata te hia. I te mea he hākari nui te haere ake nei, arā, ko te hākari a tāne rore a hine rehia. Ai, tika ana e te whānau, ko te kau katoa ngā kapa kua tū I te rangi nei, a kaore roa ka tū mai te kapa tua ngahuru mātahi, arā, ko Manutuke tērā, te kura aiwi o Manutuke. Ai, kia norera a kua nei, kia whakawhiti atu tātou ki te atamira, kia kitea, tēnei kapa no te tai rāwhiti, te kura o Manutuke. Hei whakaotia ke ko te haka, roro hori hori, ka te whakawātea tū kotahi. Ora ira e te iwi, anō te pātai ki a koutou, ko ai ko hara mai ki te whakanui, te kura o Manutuke! Ka pātai atu ki tēnei taha, ko ai o koutou ko hara mai ki te tautoko I te kura o Manutuke! Ko e o koutou I whakawhiti mai, I tūranga nui a kiwa, pakipaki mai mehe mea kei konei a tūranga nui a kiwa. The best. Reira ia tātou e tatari ana, kai te tatari tonu, kia rite mai ko nā kāmera, me ngā kai whakawā, o tira e te iwi, ko taira tātou ki te wā. Kia haruru ai tō tātou whare, o tēnei kapa, te kura o Manutuke!
taunga. Tūnga hiri tia mai te tai ngā piti. Tūnga ngā nui ki a kiwa. Te kura iwi a mani tūke. Te manu tohi kura a rongo whakātā. Te tokotoru a moi ahu. Rongo popoia. Ngā tiha. O tēnei poia tatangi. Me he pākau roha roha arua kapanga. He kawe nei te kura te aroha ki o tātou kura tangi hia. He tākiringa ngā kau ki ngā tamariki. Kariro ai tua e. Ko te aroha o ngā rangatahi atu nāhiri. Ka tangi! Hika mai, hoki mai o haui. Pai toru a te katou! Pai aroa te ha, tikua.
Te whanau ngā Māori o Manituki. Whā te kautau te whakakea tō mātou kaupapa te whanau ngā Māori. I manua pōtia ngā manu kārāra, I ngā makao paunamu, no ngā pārai o Manituki. No rātou te whakaaro, koko ka pa te kūrapa, te uru, kei ngā pakeke.
Ngā kapahaka kura tuaru o Aotearoa 2026. E tautoko hia ana e te whare wānanga o Awanui ā-rangi. Phoenix is our second eldest. He's got common immune deficiency syndrome, which effectively means he's got no immune system. Yeah, it's raw, really raw. But we're going through it as a family and we're taking it one day at a time. But knowing that, yeah, immunisations when they come up,